došao sam, udario me čovjek, ovaj je bio sa njim. Maraš vidi se, tako? Kako se vi zovete? Jeste, vi ste se javili, vi ste se poljubili sa čovjekom koji me napaju udari. Vi ili vi, vas dvoje, ja sam vas vidio. Krio se iza vas. Krio se iza vas. Bio još jedan s njima. Ja nemam protiv vas ništa. Ne znam ja vas, gospodine. Ne znam ja. Gospodine, vi ste došli na protest. A ko je čovjek koji mi je udario jaja? Plašim se da ću da gađem ja ima vašu zgradu vlade. To je vaš službenik. Krio se iza vaših leđa, junak taj. Ima, pa ljubi. Pobjegao je tamo, pobjegao pored milicije. Možete samo doći da snima ove policajce ovamo, ovu gospodu. Molim te samo snim to. Možda samo da pitanj. Ja vas zove, čovjek me je napao. I ja vas zovem kao građanin ove države. Ne snimam jer ja ne vjerujem nikome. Samo vas pitam nešto. Zovem vas ovdje, molim vas da privedete čovjeka koji na očigled vas bježi, udari me ovdje, udario me ovdje, nosio sam jaje. Udario me ovako s leđa, junaci crnogorski, kao svi ovdje što su. I pobjegao, sakrio se, prvo se javio ovim policajcima i prolazi pored vas i vi nećete da kažete momak stani, da zaštitite jednog čovjeka tu koji prolazi. A na primjer da mene ovdje neko sad tuče, da li ja treba da ovdje mrtav pođem u područnu jedinicu pa da prijavim? Ili je vaš posao da pomognete nekom ko je tu? Pa ja vas molim ovdje vičem, uhapsite čovjeka, prođe pored vas tamo. Sad zamisli kad bi svi vikali man, potpuno uhapsi noga. A ne uhapsi, pitate njega. Udario me čovjek. Kako je vaše ime, ćete mi samo reći? Kako se zove vaš šef? Rondović, a ime? Pa znači u policu jedinicu, znači, u Piroru kako je dema. Stvarno nevjerojatno da, makar kao komšije, kao sugrađani, da pomognete, kažete o tom čovjeku tu. Jeste. Koji je, a veliki su junaci ovi vaši kolegi, veliki s leđa. I još s oružjem, zamislite da... Jeste. Živjeli? Živjeli. Živjeli, svaka na čast na junaš. Dobro si ti prošao, mogu.